Bahlali mina ngicela ukubuza sawukuthandana lokhu noma kukhulumela njena ukulahla ama-point ngendlela esongayinaka kahle or mhlambe kusekukwenzela ama-exes abanye ke or ama-exes abo abakade benawo empilweni. Hayi ngeke guys ngicela ukunitshela ke ngo-aka noNadia ukuthi badlala kambi kanjani. Yo mina ngiyamsaba ukudlala kwabo bahlali. Ngicela ukunixoxela ukuthi badlala njani. Guys, u-aka la ugcona uNadia naKai ngama relationship wakhe afailile. Uzomgcona ke ngoVic Menza. Lona ke ngicathi niyamazi lwase-USA lo ake wathandana naye kodwa ke i-relationship yabo kushithi ayisebenzanga ke. Ngoba wonke phela akukho ukuthi wonke ama relationship approve abe right abakhona afailayo. So ayiphasanga ke yabo ke ifailile. Okay fine. Manje mabedlala badlala ngokugconisana ngama relationships wabo afailile. Hi, this couple is strong man. Is strong. Idinga ukushayela izandla. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi mhlambe indlela abazama ukuqinisa nabanye kuma relationships wabo kuthando abanalo nabanye ukuthi baqine othandweni labo ngendlela abenza ngayo. Wena mhlali uyibona njani le play abayenzayo? So ke bayajonana ngalokho ukuthi baze uyabuza komunye ukuthi usamfuna yini uVic Menza, if usamfuna yini back uNadia naKai. So uNadia naKai wa brusha wathi akastop ngale khuluma leyo nto yokuthi usamfuna yini back kanjani. Yo hayi badlala strong she mina ngiyakusaba ukudlala kwabo ngoba yo kuvuselana ngento esezadlula kodwa phela ke into mosowadlula kuyona vele ungasena ndaba. Ngiyacabanga ukuthi vele nje it's like nothing vele usuyasikhulumela nje. So yiwona umdlalo ade bewubambileke lo ukugconana ngama failed relationships wabo. So ngibona ukuthi abanye ke khona nami ngoba ngikhona ku Twitter bakhomentile bathi bayathanda indlela abadlala ngayo. The couple is strong. So kushuthi vele akekho umuntu onongena phakathi kwayo ngendlela abenza ngayo. Abanye ke ngabona ukuthi vele kushuthi lo mdlalo bathi bayawudlala it's not for them. Awusiwona wabo bona angeke bawukhone lo mdlalo and umdlalo wabo unzima. Awukholula unzima. Sometimes noma uthi i-question omunye ayibuza komunye uyayibona nje ukuthi ayiphenduleki kunzima. So ke bahlali angazi ke lapho ninalento nibona kanjani kodwa nje bebedlala lo mdlalo ukuthi bagconana ngama-ex wabo. Nina niyibona njani le ndaba? Ngicela nina kwehlela ngenzasi ke nikhomenteke bahlali ukuthi nina niyibona njani le ndaba. Ngiyanithanda ningayeki ukusubscribe nokulike nokukhomenta. Ngiyanithanda uLay.